Gradačac, grad na obroncima Majevice na sjeveru Tuzlanskog kantona, odavno prepoznat kao dobra turistička destinacija za posjetitelje iz kantona, države i regije. Simbol ovog izuzetno čistog teritorija je gradina, odnosno kula Husein kapetana Gradaščevića, sa koje se pruža pogled na centralni dio grada. Ovo je srednjovjekovna tvrđava. Profesori sa arhitekture koji su boravili kod nas u jednoj studijskoj posjeti smatraju da je ovo najbolje očuvana srednjovjekovna kula na Balkanu. Bijela kula je građena tek 300 godina kasnije. Znači, ako mi znamo sa sigurnošću da je prvi spomen Gradašca iz 1663. godine sa utvrđenim gradom, a znamo da su Gradaščevići 1765. počeli graditi prvo bijeli čardak, a tek kasnije na njega nadogradili konak. Možemo znači ustanoviti da je to razlika od 300 godina. Upravo je bijela kula centralni dio utvrđenja i simbol je graditelja Husein kapetana Gradaščevića. U njoj je smještena bosanska soba, malo modernijeg izgleda, ali sa primjesama srednjovjekovnog perioda. Samu tvrđavu čine dvije cjeline, donji i gornji dio, dok su dio kompleksa također Sahat kula, Huseinija džamija i ostali objekti smješteni na površini od oko 30.000 metara kvadratnih. Posjetiteljima su zanimljivi takozvani tuneli ispod bijele kule. Mi se nalazimo u prvoj kuli, koja je inače prije preinaka koje je kula doživjela u doba Austro-Ugarske bio glavni ulaz u gornji dio starog grada. Iza nas se nalaze hodnici, naš narod to naziva tunelima i smatra se da ispod same bijele kule u kompleksu ima čitav splet tunela. Do Drugog svjetskog rata prostorija prije ulaza u ove tunele imala je krov. Upravo tokom tog rata, kao i posljednjeg iz 90-ih godina, tvrđava je doživjela razaranja, zbog čega bi uskoro trebala početi njena restauracija, kao i cjelokupnog ovog kompleksa. Nakon što turisti posjete ovaj simbol Gradačca, slijedi uživanje na jezerima Hazna i Vidara. Jezero Hazna je manje jezero smješteno nedaleko od centra grada sa urođenim stazama koje koriste svi građani i posjetitelji. Ovo jezero danas više služi za ribolov, a zahvaljujući udruženjima ribolovaca često se vrši poribljavanje. Na ovom jezeru postoji mogućnosti za ostale sportske aktivnosti. U krugu se nalazi restoran sa vrhunskom gastroponudom, a često on služi za organizaciju kongresa, seminara i konferencija. Jezero Vidara je veće gradačačko jezero smješteno u blizini stadiona Banja Ilidža i ovdje posjetitelji imaju mogućnost odmora. Kompleks sadrži teren za sport, plaže i elemente za sjedenje. U ljetnom periodu ovo jezero je puno kupača, a u ostala doba godine tu su ribolovci. Vrijedna spomena destinacija u Gradačcu je i Banja Ilidža. Može se reći da je ovo drugi simbol grada, a danas i dobra prilika za razvoj zdravstvenog turizma. Izgrađena je 1850. godine na lokaciji između dva jezera. Ovo je ustanova za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje, a danas sadrži programe poput wellnessa i bazena u koju dolaze pacijenti iz Bosne i Hercegovine i regije. Naši pacijenti su prije svega iz svih dijela Bosne i Hercegovine. Do nedavno, do prije koronavirusa, naši pacijenti su bili iz cijele Evrope, kako naših susjednih država, tako i ostali dijela Evrope. Međutim, sad, obzirom na nastalu situaciju pojave koronavirusa, naši pacijenti su isključivo iz Bosne i Hercegovine. Trenutna popunjenost kapaciteta ove zdravstvene ustanove je 70% zbog epidemije koronavirusa, odnosno na rehabilitaciji i liječenju je 130 pacijenata, dok sama banja raspolaže sa 170 mjesta i to u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama. Pored pacijenata u vremenu prije koronavirusa, ovdje su dolazili i sportisti na odmor, a organizovana je i škola plivanja. U narednom periodu plan je širenje kapaciteta same banje. Kao što vidite u ovom dijelu mi imamo još jedan projekat, to je druga faza objekta Banje Ilidže sa nekih, ako boda kad se to izgradi, bit će nekih oko 200 kreveta. Ovakav vid zdravstvene rehabilitacije je popularan svugdje u Evropi, tako sve više i kod nas ovdje. Ja očekujemo da se u narednom periodu, nakon stabilizacije ovih trenutačnih problema koje svi imamo svakako, očekujemo da će se stvari popraviti i da inače budućnosti u ovom zdravstvenom turizmu.
Još jedna važna destinacija danas je i spomenik Ljiljan, sa kojeg se pruža pogled na susjednu Hrvatsku. Posvećen je borcima koji su stradali u odbrani Gradačca i Bosne i Hercegovine u proteklom ratu. Prije 2 godine naše Ministarstvo turizma, trgovine i saobraćaja Tuzlanskog kantona je organizovalo jedan turistički forum na koje je naš novosagrađeni spomenik Ljiljan na Banderi bio proglašen najperspektivnijom turističkom destinacijom. To je vrlo zanimljivo, to je jedan vidikovac, odakle vidimo 13 gradova iz naše perspektive. Gradačačko područje je poznato i kao voćarski kraj i jedan od najvećih proizvođača šljive i jabuke. Dakle, spoj sela i grada, tradicije i modernog, prirode, ljepote i zdravlja čini ovaj teritorij posebnim. Neka ovo budu razlozi da posjetite Gradačac i upoznate čari grada Zmaja od Bosne.